Nakajing pentray ya kabenta surak na Sherpi syadu hinyo mer bat melim ka badai ru ka projek ka banyat syadu daw kita mobil kalawan ra kajing dheng kali ka bajur hakini ki khendiat tayo baladam. Haka step jongka arpau teri ukula lengkot araja arpusan kaladon kajing jurip ya kate kabenta surak daki nong snong ki basngok ya kajing dheng kali ka pami na kajing slam ban pendap ya ka. Menshwa kajing penslam kadai na kajing bompat IT ya ki jaka bari ban penyat lingba ya ka surok syakat National Highway Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL da ka sarkar jela ka bahap sim jingkit khli ban penbet bat kitra jaka. Hendrai nadu usnam arajar khat khandai terter kani ka surok kadang apsa balano ban pendap ya ka hadu kini ki sngi wat laki don ki penta ki bala ya chakmat. Nakajing jurip ha kanika step ha kajialam uba Lionel Nongklau uwe niki samla rangba Batremon Skobha haringkat kibor pelit penyat kali na Lumding Jeri Police Station lem ki officer ke NHIDCL uba yarap lang renja Joint Secretary ke Sanshnong Youth Welfare Organization lasem bakajing slam ka deiru namar bakatanat PHE ke suki palat ban penken ria ya ki pipeline. Kumba jutip bakajing sam umbam umdi syanong ba Shillong na mau plang lingba ke Greater Shillong Water Supply Scheme ki pipeline ki yat senda kani ke surak bat kumta ke NHIDCL ke syam jing bantrai bat kan hap pikir yok kapen bathai ya ki pipeline ke balak ban lam syaka jing do umpat ki nong syong shnong ha kan nong ba. है ना वो हाल देख रहे हैं वो लाइन हमारा है ये ROW के अंदर में इन्होंने पाइप लगा के रखा है कितना बार इनको बोल दिया इनका चीफ को बुला के दिखाया बट इन्होंने अभी तो कुछ किया नहीं और वो जो स्लैब का लेवल है ना वो हमारा रोड का लेवल होता है वो रोड का लेवल आए तो हम जो एक्सप्रेशन करते हैं ये एक्सप्रेशन करके हमको वो रोड के लेवल में जाना है जो आप खड़े हैं ना यहाँ से मिनिमम 1.8 मीटर की कटिंग होगी तब जाके हम वो स्लैब के लेवल पे जाएंगे अब वो लेवल आने के लिए हमको यहाँ से पाइप निकालना होगा अभी तक इन्होंने पाइप निकाला नहीं है अब हम कैसे इसको कर सकते हैं पाइप अगर टच करते हैं तो पूरा पब्लिक का यहाँ परेशानी होती है ड्रिंकिंग वाटर इसी से सप्लाई होता है पूरा अब ये लोग उस चीज़ को एक्टिव नहीं होते तो अभी तक सिर्फ नहीं किया जबकि ये टेंडर मतलब 4 years बिफोर से आप लोग को पता है अभी तक ये लोग शिफ्ट नहीं किया अब हम लोग कैसे अब देखो अब दीवार जो आएगा उसको हम कहाँ हम लेके जाएंगे हमको तो वहीं पे रोकना पड़ेगा इसके लिए अब हम रोकेंगे तो इधर का काम हम कंटिन्यू कैसे करेंगे एक बार जो DBM होता है तो मिनिमम 800 मीटर की लेंथ पकड़ी जाती है अब 200 करेंगे तो उससे ज़्यादा का हमारा बर्निंग हो जाएगा और कुछ काम फ़ायदा होगा क्योंकि उसको मूव करने के लिए एक लेंथ की ज़रूरत होती है वो लेंथ ना मिले हम इतना कैसे करेंगे अब इसके लिए हम शुरू करना पड़ेगा अब यहाँ तक छोड़ नहीं सकते इसको अब नहीं जब तक करेगा हमको यहाँ पर ब्रेक करके रखना पड़ता कोई एक्टिविटी नहीं होगी इसके कारण यहाँ से लेकर फ्रूट मार्केट दे दिया तो PHE डिपार्टमेंट एवरी टाइम वो डिप्टी सी है ना ये इसका वाटर का PHE का वो सबको आके दिखाया एवरी जेई को करेगा अभी तो कुछ नहीं है अब देखो इनके कंक्रीट करके पक्का कर रहे हैं बट वो शिफ्ट नहीं कर रहे हैं मैंने उनको ऑप्शंस दिया जो हमारा कलवर्ट है ना वो कलवर्ट से आप पाइप को अंदर से शिफ्ट कर लो वी हैव नो प्रॉब्लम्स बट दे आर नॉट डूइंग दिस टाइप सो व्हाट आई डू वी हैव एवरी टाइम लेट इट वाज द डिले ऑफ द PHE डिपार्टमेंट हमने एवरी टाइम इनको बताया कि आप पाइपलाइन को अंदर से डाल लो हमें कोई दिक्कत नहीं है आप उधर से ले लो कोई कंस्ट्रक्शन आपको करना नहीं पड़े लेकिन वो कर नहीं रहे हैं अब ये नहीं कर रहे हैं तो हम आगे इस तरफ का हम एक्सप्रेशन नहीं कर रहे हैं जिसके कारण हम ये मैच नहीं कर पा रहे हैं अब वहीं तक हम स्टॉप हो गए सबसे ज़्यादा PHE के कारण हमारा हो रहा है एवरीवेयर आप टी गार्डन के पास में देखो हमारा बेड बना हुआ है उन्होंने पाइप खोल के रखा है पाइप का पानी बंद नहीं किया है जिसके कारण सड़क खराब हो रही है ठीक है अभी हमारा 1 साल का प्रोजेक्ट है मैं अभी कर रहा हूँ बट बाद में तो आप लोग को रहना है ना यहाँ पे वो तो नीचे पानी जाएगा सीपेज होगा वो सारा नीचे गिर जाएगा ना Sikajingwan jurip kajonga mentak skap lengkap ki parlok ki jonga kalong banwan jurip ya kani ka surok kabala sena the company jonga NHIDCL kabalong nalu saumer hadu new mer bat hadu hangi melim marbanyang kajingwan ka kajonga kalong ba halor kajing ujor jongki pajba bakalajur palat kajing dheng kali bat kham tam ya kitu ki kali ki bakit ki nong pang ki bakit ya ki nong su khun kalasimpor hadu live ho saupo minute ban poi sakika sumar don hateng ru ba ki nong su khun ki nahap ban kha no ya ki khun ki jongki hapo ka ambulance ka jongi dikani ka jingman ka jurip ka jonga mentakasni ringkat berki parlok ringkat berki rang ba snong kalong ba nilayu I dalaki jongki kman ba hakini ki diversion potholes kebala penlong ya
kali bakin hapan suki namar baki kali jengi kibon kali kali red ada kisuat baik klem sangat lawan ra ban kacing ikut ki suspension kajunki wat ngai i mentaka step wat ki Fortuner ki kali remdor kin hapan pensuki kali tekani kajing pensuki kali kadai nakadaw baka company kamsim la set ki clear bat ba ka jingta bat ka penlong ya kani kajing kali kadai kadaw jong kajing pen slam ban traikam ka PHE ban shift iki pipeline ke bahap apa uput usam jongka NSIDCL kembang lai i mentali ki don ki pipeline ke bang suli thamai kalong bakisna pen ban haka ha uput usam jongka NSIDCL tekani kelap penlong ban penslam company ban ya chaprang iki kam bat kadi ka jingle jongka PHE kalakta ika company bat hamtam kalakta yaki pipe di nakaliang juga company kala ringkat lang menilai dan bad manager badi ban page kan kesai nilai dan ringkat lang batu ringkat bad ka police department lalu DG police station di pula ai ka komitmen ka baun penphai ya kanika surak man la kapor bad bangan la kasni ya don kinu kicaka ki ban hap ban pendap iki mauria bad ngala kerpat uu ya kitu kicaka ki ba join naka surak rong syap ka isi surak mauria badai ban siang rong lanis spray daka bitumen kenang ba kan numera kecing subhead ya tu mauria dan nakaliang jong iru nakaliang jong uru la aya ka komitmen buang bang ini trailing card ikat berkipat ma but ka ba kham tong san kalong bang kerpat ya ka PHE department ba kadai ban le kham kloy ya kani ka jing shift ki pipe nakajaka jong ka NSIDCL syaki jaka ki bala alot syaka ban nakaliang jong company kelaya tu ang bangladep siulut ya ka pisa hakapai day ban shift ni ki pipe nakajaka jong ki re hadu menta kumbang UI bat ni saki kalong baka PHE ka tray torti bat gabala penlong ya ka jing heng kali gabala penlong ya ka jing jinjar jong pipe ba haka let kawan he nga sesisi nga kerpat ya ki pipe ba nong song nong ru bahabaki ya lingba ki surak bomdei banya kini ya nomor ba kini ka jing kini ya kawan ra kanang pen jur su ya ka jing heng kali tengah kami lenti baling ba ka jing pular ka jing siam kha jung company ban repair ban maramot ikini ki sulok kat padang ya ka jing trai ba nak kami lenti ba kani ka jing heng kali kan duna bat ka ba kham kuswai kalong ba ha kini ki banai banwan ka ki school ka sedang ban pli tila ngimla ban sob ikini ka jing kamut kan sawanra ka jing kordit ya ki kena school के बाद लेट स्कूल शा सोशल पाइपलाइन जो है अंदर में बना दिया अपन रिटेनिंग वाल बनाने का वहाँ चाहेंगे तो रोड कहाँ बनाएंगे रिटेनिंग वाल कहाँ बनाएंगे Shosho uba Lionel ula kunturu ikatanat PHE bat katanat PWD bandon kejengya penbet bat kejengya sutu jingmot hakar kom tray jongki namar kumbalong hamman kipor basna surok thamai hakinu kinu gisnong kejing baha ki surok kalong tang sipor namar na kaliang katanat PHE kawan banti ban tap pipeline thamai kabalam pat sa kejing stator kloy ki surok bat kela sok sat pat ki nong song snong jong kitu gisnong bu kejing depan ya ka PHE department bajaka department baka warna ya kinu ki development hakisnong kita kade bandon ka coordination hapring jongki namar ba ka jing yoi ka jonga habangalet bandung banmi sikithan aporslong ngai baka PWD department keladap ban penbha yaki surok ki jongka hanrei hadin bakalada ban penbha kawan pat desa ka PHE department ban snai ki pipe ki jongka hakabaka penjat biang pat iki surok ke ya ke baka PWD kala dep sna tekani kawan ra ya ka jing pensep eka ya ka pisa ka jong u pat ba bat kham tam kala penstok hadu kata-kata ya kalet kawan jongki pat ba hakini kithan opor slong jongi Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khandiat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ni ka rukom shet yaki Balai hi panai kita. ka don ka we ka jing mentoi ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya